Mbere na mbere nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ajye akomeza abane namwe uko bwije n'uko bukeye. Nongeye kubaha ikaze rero kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero tugarutse kuri cya cyorezo gikomeje kugariza isi muri rusange, tubashishikariza tukaba tunabamenyesha ko cyageze mu gihugu cy'u Rwanda, bityo buri muntu wese akomeze akirinde. Iki cyorezo cyateye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amahanga gikomoka kuri virusi ya Marburg. Iki cyorezo rero ni indwara y'umuriro iterwa na virusi ya Marburg. Aya makuru rero nk'uko tugenda tuyakesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no hirya no hino tubasha kugenda tugera, biramenyesha abanyarwanda bose ko iki cyorezo kimaze gufata intera ndende, bityo kubyumvisha bikaba ari ibintu bigoye cyane kugira ngo ubyumvishe ubwenge bwa muntu, kubera ko iki cyorezo rwose tuvuze ko ntawe gitaniye na COVID-19 ntabwo twaba tubeshya, ahubwo gishobora no kuba kirusha ubukana. Iki cyorezo rero kimaze guhitana abantu benshi bagiye batandukanye, bityo kandi n'abakirwaye hari yabo baba barahuye nabo, kugira ngo abahuye nabo bityo babashe guhabwa ubuvuzi batarabasha kuba baducika. Uyu mubona rwose iki cyorezo dore cyaramurembeje. Icyorezo kirangwa n'umuriro mwinshi cyane ukabije, bityo umuriro wamara kuba mwinshi ukaganza umubiri, bityo n'amaso agatukura, umubiri ugacika intege, bityo umuntu akaba yakwitaba Imana mu gihe kitarambiranye. Iyi nama rero Minisiteri y'Ubuzima ikomeza kugenda itugira zigiye zitandukanye, harimo kwirinda gusuhuzanya duhana ibiganza, tugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo tubashe gutyo kwica ziriya virusi za kiriya cyorezo gituruka kuri virusi ya Marburg, bityo tukabasha gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, tukirinda gusuhuzanya duhana ibiganza, kuko iyi virusi murareba n'amaso yanyu, iyi yandurira mu matembabuzi ndetse no mu maraso, bityo no kwirinda kwambarana, kuko iki cyorezo nacyo iyo uramutse wambaye nk'umwambaro w'umuntu ukirwaye tayari nawe ugomba kuba wacyandura mu gihe kidatinze, mu gihe kitarambiranye waba nawe wamaze kwatakwa n'iki cyorezo cya virusi ya Marburg. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda, namwe mugenderera u Rwanda, itangazo Minisiteri y'Ubuzima yashyize hanze ni uko ingendo hagati y'umujyi wa Kigali no mu ntara zibujijwe, ndetse n'ingendo hagati y'akarere n'akandi muri rusange, uturere twose tugize igihugu cyose cy'u Rwanda nazo zirabujijwe, usibye gusa nyine ngo ingendo z'ibinyabiziga zitwaye ibicuruzwa nizo zemewe gusa mu gihugu cyose cy'u Rwanda, nazo kandi ntizemerewe gutwara abantu barenze babiri. Bityo rero urumva ko ibi bintu bitoroshye nk'uko twabikekaga. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, bakunzi ba Rwagasabo News, icyo tubifuriza ni ukugira impagarike n'ubugingo. Mbere na mbere tubifuriza amahoro n'Imana akomeze abane namwe, akomeze abarinde iki cyorezo uko bwije n'uko bukeye. Abakoze subscribe rwose turabashimiye, tubifurije amahoro y'Imana ajya akomeza abane namwe, ndetse n'abatarakora subscribe kandi namwe igihe ni iki rwose, mukande subscribe, mufungure n'akazogera kugira ngo amakuru yose tuzajya dukomeza kugenda dusangira ajye abageraho kandi abagerereho ku gihe. Turabakunda cyane, ibindi naho ubutaha.